boy na the thing gora undura wangwa ndibona lero ko kwali ko nayo nyengombe hapa ayo ndiro baje yosema ayanga chikitale mo aya to kwali kondo ukua nigire ndola kabisa udogo tele ndio ko kwa aresi abarebi akiwa na mwako lete bona yosema na yosema ndo kale aya tena namba 1 yuko kabno gutene na iga to tele na lele mwa de na ko banga murunguri ni lakini ile mwako lete bona ashikira ile ndo cheje ile cheje wana yikine kiyote nora eresa bali binga ichi mwa de no mutapanga ngi mwato panga te chiya de chise lo kana chiya de go wana ina ila jendo wote no to te aende waziri kumara ni mwore serikali bindo bile bya so gete muisonde kuna naro je chipara njiri jingo be kwera binyamira to tigere isiko mwara je ndeke wana ko mote amoto tenga na kirende mote tiga nyamira isika nandi mbono mroje ngamubate pada kishabira ila nyamsio ngwana ko mote nenda maro ya sama kana monye ngombe no boronge njena ya busuka aliyese na badeli ngwa kana mbasita nonde na bana ba mino inwako mo cheguru moinayo boko nyara Kenya yasire ngosukyo wana mati yanyo so jiringo basike rasiko na ngo basike mo karanse benji sika abuye bakari kama beke usawa nkiara jawano kurwa mpira ngwaka igoro yoda kutafuye dokemo oine yale ngwaka na mbasita ali ratia ali bila usikio mpira ya sawu atamambiende usinto beke wana Kenya baya ajira kitongo mwana ito oine na nto kora sukia ya sawu wanja tumubeke maria na tunyora walebi atore dia bona asiari sa ndigete dia serikali atore siringi 40 tuatakete chike siringi amisi asego tingo atia mange Moske Patrick bemona asogo sagarali baga ngwata ka pasa yera njana ka kantigero ngoli Patrick